Täna on meil imeline päev. Meil on kooli alguse päev, uute kohtumiste päev suurte teadmiste maailmaga. Tere kõigile külalistele ja meie peo osalejatele. Meie ürituse pidulik ja põnev hetk on tulemas, sest nüüd astuvad siia sisse need, kes on esimest korda esimese klassi tulnud ja need, kelle jaoks on see teadmiste päev oluline. Tutvuge 12. klassi õpilaste ja nende klassi juhataja Andrei Kariliga. Tervitame meie esimeste klasside õpilasi, esimene A-klass koos oma esimese õpetaja Anu Alojaga. Ja nende esimest õpetajat Natalja Suhavat. Sõna saab Narva keeltelütseumi direktor Nadježda Tšerkašina. Austatud linnapea, kallid õpilased, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad, meie kolleegid, külalised. Palju õnne õpiaasta alguse, teadmiste ja tarkuse päeva puhul. Soovin õpilastele töökust, edu, koolirõimu. Soovin õpetajatele mõistmist ja kannatlikkust. Soovin lapsevanematele koostööd kooliga ja õpetajatega oma laste toetamist ning abistamist. Härra linnapea, ootame teid võimalikult palju meie kooli külastama ja toetama. Ilusat pidu kõigile. Уважаемый мэр, дорогие ученики, уважаемые родители, коллеги, гости, поздравляю вас с началом учебного года, с Днем знаний. Ученикам желаю усердия, успехов,
радости от получения знаний. Учителям желаю понимания и терпения, а родителям желаю организовать поддержку своих детей, помогать им так, чтобы получилась хорошая совместная работа, от которой выиграют все, и дети, и школа. Ну и нашего дорогого мэра мы ждем в гости в Нарвском языковом лицее всегда, не только 1 сентября, надеемся на его большую поддержку. Желаю всем хорошего праздника и предупреждаю уважаемых родителей о том, что после торжественной части здесь будет собрание, маленькое организационное собрание, на котором я выступлю с организационными вопросами. Спасибо всем. Annamas siinä auväärselle koolisele, kes on tulnud täna meie ühtlase teadmiste päeva puhul inimlema. Tervitame Narva linnapead Jan Tootsi. Väga lugupeetud direktor Nadja Tserkašina, kallid lapsed, väga austatud õpetajad ja lapsevanemad. Täna on Eestis ja Narvas ajalooline päev, eriti Narvas. Me alustame õppetööd eesti keeles. See on väga raske ülesanne Narva lastele, õpetajatele ja kindlasti kodus ka lastevanematele, kes peavad igati kaasa aitama. Seda keelt, kallid lapsed, läheb teil elus vaja, väljaspool Narvat igal juhul, edasi õppides ja töötades, kui te ei tööta Narvas. See saab kindlalt raske olema. Olen ise mitut võõrkeelt õppinud ja keel ei ole lihtne tulema, aga see on üks osa teie tulevikust. Aga ma saan linnapeana aru, et see on väga raske linnas, kus me räägime teed kõik vene keeles, sest see on teile emakeel. Kindlasti õpetajad saab väga suure koormuse, aga teades proua Tserkašina kooli õpetajad, te olete väga-väga tublid. Siit koolist on sirgunud ju mitmed olümpiaadi võitjad. Sügav kummardus teile, nendele lastele, kes on jõudnud gümnaasiumisse ja on olümpiaadidel võitnud mitmeid suuri autasusid. Sellepärast on Narva keelteüritus on väga kuulus Narvas. Te olete väga heas koolis, kes te 3 esimest klassi alustate. Uspjeha родители, учители. Kõik ilusad teile lapsed. Ja mul on üle anda 3 klassi juhatajale Narva linnavalitsuse poolt. Me tegime kinkekaardi, et kõik lapsed käiksid Narva muuseumis, et te teaksite ikka meie ajalugu. Esimese A-klassi juhataja palun. Esimene B-klassi juhataja palun. Ja esimene C. Ilusat kooli algust. Teadmiste päevale pühendatud pidulik rivistus on kuulutatud avatuks. Õnnitleme teid, kallid lapsed ja õpetajad, selle meeldejääva päeva puhul teie elus ja soovime, et meie imeline kool saaks teile teiseks koduks. Tähelepanu, tähelepanu. Kutsume esimeste klasside õpilasi. Ole Vilja, olet juba kolla, hõrvis, töö ja rõõm, meld saab sündsu elutöö. Koolis on jahe ja vahetund on mahe. Mulle meeldib koolis käia, et peagi muid tarkust täita.
колес, Оле, Элум Нихасан, Нут Поистом, Поле Толес, Гайк он Палью Тарсан. Тахтисом Мелеугими, Тахтисом Капляц, Пинал Бяве, Пластилин, Киктувлю, Коливия. Kuultiin Peikis ja Timaninen, Raunitsul on Riimus Meel, Taalen Aapits, Taalen Piinel. Мы здесь, Лоте! Давно не виделись! Привет, Лоте! Михея Пейтнаха, Агасы брат, кес нетон, кес иствацензалис. Не вайкесет, я не сурет, я на это не пою. Это же первоклассники! Они пришли в языковой лицей на праздник. Они пришли не на праздник, а учиться. Нет, сегодня не будут учиться, а будут веселиться! Учиться сразу. Уроков 10 будет. Математика, история, география. Нет, сегодня будут танцевать, петь и есть торт! Мяу, мяу, мяу! Херкюль сыбрат, Херкюль. Ага самый теда, кас эсимеси класси пиласет он. Койрат? Вы янесеп? Вы эккикасит? Вы ребасеп? А я не знаю, кто наши первоклассники. Я тоже не знаю! Тоже не знаю, какой они породы. Эсимеси класси пиласет, кас те олю те койрат? Каугекке. Ну же, ребята, погавкайте! Райгу, липу талмасаба. А теперь встаньте и повиляйте хвостиками. Хести! Ты олю те койрат? Ребята, вы собачки! Первоклассники! А может вы коты и кошки? Ну же, помяукайте! Помойте лапы и ушки! Точно, да вы котятки! А давай-ка я теперь попробую. Давайте попрыгаем. А теперь похлопаем. А сейчас давайте похлопаем по коленкам. Ну тут сразу видно, вы зайчатки. Вы все неправы. Как доктор я могу ответственно сказать, что перед вами сидят Homo sapiens sapiens, по-простому люди, человеки разумные, дети, мальчишки и девчонки, а также сидят взрослые родители. Тягантей таставы. Сагин тутавакс. Юбатетете, минуними он? Лоте я! А до прайгу самый терга. Мисс Тейинины тон. Конечно, Лотте, познакомимся со всеми. Давайте все назовем сейчас имена. 1, 2, 3, говорите! Ура! Познакомились! Теперь мы все друзья! Я бы вымя танцida, я лавлю сыбрата лавлю! Встаем и танцуем, ребята! House is
lütsumise õppima. õige? ja kas te oskate arvutada? Да, ребята, вы умеете считать? Siis loe mitu kerta. Посчитайте наши лапки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Задачки, люблю математику. mitu nina on kahel koeral? Сколько носиков у двух собачек? Õige! Ребята, а сколько хвостов у 3 котов? Молодцы! А сколько крылышек у 2 птичек? Не слышу. 4, правильно! Mitu jalga on kahel hiirel? Сколько лапок у 2 мышек? Чтобы хорошо учиться, ребята должны быть сильные, выносливые и соблюдать правила личной гигиены. Проверка чистоты. Я со своими помощниками буду проверять ваши ушки и ручки. Показывайте свои ручки. Ребята, поднимите ручки и покажите, какие они у вас чистые. Чистые. Так. А уши теперь? Ушки. Чистые. Тоже чисто у тебя. Тоже чистые. Чистые. И у тебя чистые. Проверка прошла успешно. А теперь проверка физической подготовки. Да, ребята, давайте покажем доктору Авы, какие мы сильные. Тылски писти, я тороки мои яры. Вставайте и повторяйте за нами. Nüüd on aeg jätta toimetused selja taha. Kulbid, putrid, pitslid, handlid istuta need maha. Haara sõber endaga ja leia tuju hea. Sina küla elanike moodi tantsupidu pea. 4, 5, 6, 7, 8 nädalat. Sofi õpetas tantsu samme üle eile. Hüppa ühe jalal või siis ennast keeruta. Niimoodi see küla elanikud murravad. 1, 2, 3 ja... Küll meil lõpuks rõõmus, meil on nalja palju saa. Jalateinet seista suuda, tantsu löövad nad. Mida rohkem vaja veel kui korralikku kraam. Kassid pupis saavad ega hüüavad purju. 4, 5, 6, 7, 8 nädalat. Sofi õpetas tantsu samme üle eile. Hüppa ühel jalal või siis ennast keeruta. Niimoodi siin küla elanikud murravad. Отлично справились, присаживайтесь. Первоклашки готовы к учебе в лицее? Ага, надо на углах куда?
это чуло? Хетайга! Нам пора прощаться, ребята. Но мы обязательно будем к вам приходить в гости. И будем с вами петь и танцевать. Пора на урок. До свидания. Esimese klassi üliõpilased. Täna on teil huvitav koolis ja meie 12. klassi üliõpilased on juba iseseisva elu lävel ja see on nende viimane kooli september. Tervitame neid laval. Доброе утро, первоклассники! Мы учимся в школе уже 12-й год, и за это время наша школа стала для нас вторым домом, а учителя – родителями. Мы вам желаем полюбить наш лицей так же крепко, как и мы, и получать здесь только отличные оценки. Uhkelt kooli poole saad, täna oma sammud sead, olles valmis raskusteks, tarkusteks ja oskusteks. Uuel õppeaastal just jätke kõige õppust. Lisaks õpetajalt head, kes ju kõigest kõike teab. Kes ju kõigest kõike teab, usun aasta õpilust. Ava tarkus себе üks. Поздравляю вас с началом учебного года! Поздравляю! Vastavalt välja kujunenud traditsioonile edutajate pulga üleandmiseks tulevastele koolilastele antakse uuel õppeaastal esimese kella helistamise õigus 12. klassi õpilasele Ivan Antipovale ja esimese klassi õpilasele Angelina Verdevale. Lapsevanemad ja külastajad. Uue kooliaasta algusele pühendatud üritust on lõppemas. Õigus esimesena saalist lahkuda on antud esimeste klasside õpilastele ja nad lähevad oma esimese tundi sõbraliku aplausi saatel.
klassi. Esimese klassi. Kutsume esimest A-klassi esimesele õppetunnile. Astu julgelt teadmiste maale. Meil on palju usku, kõik saab teie jaoks hästi korda. Head kooliaastad, head teadmiste päev, kallis kool.